Patala fatula Samoa Entertainment TV nei fo itula e si mai whaafonga i whaapoponga o nā tamua. Olo o mata i tui nai nei le ofisa puipui ngol ngata i whale, pol vaenga le maritime ni a fianga. O le si o manga i tala whatai, mai le whaangota le na sofa ia whaafua se i le a au ma amu le alo alo o pia, i le pō le songofuana na te anei. Talu le so o ngalu o le tai su e fue, le ai masani e lava na fiai tal whatai o Samoa mai si moto le Pasifika, a fua mai le so tanga wala lata o a ave o le lama le masina. Peita ele tali mai le fionga minister pulengo wafu mamlai wa lele Samoa le fionga olo a foa fiti wa ai. Ina wo tatou silingie le malu pui o le fua wa au wa whaangota i le wafu i matautu. Sau noa olo, e lua company wa whaangota mai whafo olo ia i le wafu i matautu. Wasilia se furutau sanga talu ona iai na ati na e mamanui ai fo i tamau ai ngai lisi. Ai o oloa au inatu i whafo olo amatu i lalo Samoa. Ai o afianga le va ai pa utonu lava il company talu o ngalua au fa natura. Sauno foi olo o atu le tala o le atoso ese peitai o mea fa penae o mai company insure siaki momua fa le tonu se mea totino wa afia. Ai mo le taiminei o lo matei tuina le pulengol ngatai fale a Samoa mal sio manga ne imeane ua mama mai le va. O afianga le sio manga e ono fa aitete iai o le mama mai o se suau manisi chemicals e ono whaatama ia ia ai o amu maa au ai o isi mea ola o le alititai. Sauno foi le fiongal minister il tatou whaatal noanga lava lea o stasi foi leo ngā aduenga mo le company to so va ai sati toa ia le pata lea na whaata umatu o na tatala. O le a whaatia ai o vaa fitetele i le taulanga vaa o pia e pei o le vaa whaangota le pole o songafua na te anei. Sauno olo o na o ngalua au ai o mtafa yoi el company va whaangota o le saunga le mua o la tometo tino. Peita o le ipotia le ofisa whaasala o le malo Samoa le Vili o le va whaangota lea e le stala i Vanuatu o le Yafa Vanuatu Fishery Company Limited sa whaakon kalate mai e le Apia Fisheries Company mo le whaava yaso lea wa umatonu lava i le aso lua na fatia ai lea au i Apia. O le masina o mati o le tausanga nei ato ai le 5 tausanga o le whapaanga whaalwao malo Australia ma Samoa. O le masina nei lea wa taua au ai le sui o le fono a sui tofia. Le mamea tu i le tufunga ropati moalia tusi tofinga o le komisina fau Australia i Samoa, Mr. William Carter Robinson. Ma talanoa ai le komisina fau lea il whaawau o langolango lo na malo, ai mai se o le avea ai o se totino o le fono a malo le Pasifika. Wau au whaatasi le malupui o le Pasifika lana moana, e pei o le moli mawina, e le vaa o le nā whanua tolu, mō ngā ruenga puipui o ngā taifale mai feo inga whaasoli tu la fono. A o le porkalame o le tautai tautua, o stasi o tu o whaawala mai e le fsausani Australia i tamau ainga o Samoa, ai o tupe o sa saa mai alo na malo i tupe whaasoso a Samoa. O sauno foi Robinson e le alu i lumo le whaapaanga i ngā ruenga whaavai taimi e langolango ai tamau ainga o le tātua tunu i se awala i au ngā ai. Ai o lana langolango i le fono o taitai o malo le tau pulenga whaatasi ai mal fsoswani whaalei o sota inga mō whaalawelawe tutupu whaafua se i Samoa ma le whaapipi ina o le Safer City CCTV i Apia e fsoswani i ngā ruenga leo leo mo le saunga le mū. Inisi o tala le uwhaaftai el komsina mawa lunga o le malo Peritania i Samoa, Mr. Carrot Hoa, le pūlenga o le USP, le University of the South Pacific, i le amata mea e whaalau i loa lea ia tatau i whaamtalanga le Right to Information, RTI i Samoa. Ua whaamawina ai le aso lua sulfao Januari lo o lua wha, ua vea mataimi whaitau lia i tala whaasolpito o le pūlenga o le USP il taimi nei, e au fiai Dr. Fanafi ai ono le tangaloa le USP Campus Director, Professor Sharma le USP malau whai ngā ruenga, i su enga whai ai o le tāpenanga o le whaamoemoe o iei nei, i vaenga e tatau na sila fia i Samoa mātunu o le Pasifika. O le aia tatau i whaamtalanga e tāua tele mo so se whai ngā malo, i le whai mea tonu manino ai o se awala e whaafeto ai i whainga whaala tua bo corruptions. O nai tu tāua le Right to Information wa tō sinai lo na malo, e langolangoina polo kete ala le whaatupe o por kalame ati na e malo au whaatasi. E o lava fo ilo nā tunu ele atua le luas fultau sanga, tā lona whaalawa i tele lana Right to Information.
Ma ua me ai o se tuta ua tele le RTI mea whai alo nā tunu, Peltania tele, ua malama ai tu uma. I Peltania iai lea ia te tau tangata umai whaamtalanga mai pulenga whaalawa I tele, public authorities. Ai muli multa ia lava e se tula fono, le matafa yoia na ofisa mo tangata lau tele, e whaailoa ne ai awala I whaamtalanga o lo o iai, malona pule aina ai o le whaamatu ui nā tu foi, I to tono le lua se fulu aso, pe a whai o lo talo sangaina. Sauno ai minsta wa o ngā maanga nua Samoa, sunga se ula yoane tu au, e aloa I ai le lango le malo Britannia tele le whaatu peina o le Pacific Anti-Corruption Project, ai o le amana I o le Aonga School of Technology, Engineering, Mathematics and Physics o le STEM, STMP, I le whapaanga ma le UNDP, ua mautu wai le taunuunga o le Neipolo Geti. Mai tala whaai uma le whono le Parliament e le asona nafi e tali tonu le whaipule le tu malo wai maunga lua. Le fionga manu le ua pale ta sala to vale. O lo ngau sia la vai Samoa fuala au whaasaina e tangata na o mai ma Leilua mai fafo le ua nofo ai I Samoa. Ar kulanga o le si vaenga le ngo kalngo le vaenga le. Il fa ke kupula io me yo fuala au whaasainga. E lo kar ko ngai e le o kele se fuala au sau fafo. Sau mai ko be container. O le kele fuala au e mau ko le kungi. O la ua fai ko le kungu. O le ua fai. E le foi maua ile I sari linga a leo. I vaenga I maua mai. O ila ko foi ia nga mua. Le fo koi maua. A la ko ia mai kungu I fafu. E ngo foi fafu. Le wala ko maua mai le experience le poko masangi I le poko le ka mai le fainga fo la au. Le la wo mai e wa fai ko le kungu. Kele nga fo la au e mo ngai wo nga sia la wela ko kongo o Samoa. Ai lo ko nga mo ia fo ai o ingi me o sa mai kongo me o containers. A kele fo la au o le e lo ko le fai kongo le kungu. Peitai o le simta upuna ia la ngā, o le tatalo atu le minista o whātu anga mo mai lei mea I toa alo. Ngā koe wha, mā ko koe rau whionga kulanga fo I o kako mai lei fo I e le ua, sa le ua mako kikira koe le, ke leo leo ngā mai lei ia mo mako nge whai mau manga. Ia, o le alawa e, karikari aku ia, po le asia soe, e mo mai e ia kako mai lei ia, olo mga umia alawa le mako kumalo, ia mise mako ia whai mau manga. Ia, kulanga lea. Le utali foi ta wale minista o whātu anga, la aulia mali e toa pola ta iwao le Watea Schmidt. E lua se fulu mai le iwa tau nuu, mo nuu na talo sanga mua. Ai oi se tu malo e aon wha o atu talo sanga, ma wha o ngā iei tupe o le miliona ai tu malo. Ia o tau nuu nei whanua, tātou lua se fulu mai lei. Ai aso lente nei. Mai lei nei lesa au tau si lai mai lei e lua na mai. Na whātaita I ai o polu masawai. Ia, au whaafonga mai lai tu malo o lea a fia tere ni tā upu nei. Whaasotai mai pu lenga ni tanga luenga. Ia, ona whaasolo aturola ia, lua sifuru mai lei o la whae vai sifuru sawai. Ia, sifuru I o polu. Ai le tau fia ai langa e ua te leer whaafitauti. E le lai titir whaafitauti o manula fuala o fionga. Ua sau ai fo I male nae. Male leto e fia fai mea lau fai whātuanga. Ai o lea wala lea. Ia tofu wale I tu malo. Malana mai lei whapea. Wai te tau atu ne I e langa I o. E o atu I o to e langa mai I. Lau whionga sui malu. Watu lau tu stal sanga. E ona wha solo atu lea. Morsiri fia le mau. To mai lei nei. I lei ni mai lei yaso ia. Tau tai tasi pua sa maua. O mai lei nei pe o la poto le mota nei te leo neti. Wai ai ma cameras. Teimi alu e tonu po am sa fafo. E a tolva ia so te tau fato apa ur mai lei lalo. Tau o tova ia tu. Tai se furu po ai ma o teimi tasi. E ai faftei wa la ngala o fionga. O leo tau nu I whanua. A tato mai lei e luas fu. E amata alfa mo e moe mtanga luenga. Lima sutasi tu malo. Lima sutasi mai lei. Pau ngā I tupe to miliona. O vai moso e pe on whaamanatu e lona whaipule, e lua se lau eka, le ana whaamatu atu, e le sa la si e ngā rulu e ai laloa nea,
o uma ona vai lo lato nu manu tua oi o lo yai ele mai mo so manisi o nu o lo ngā lulu yai lea e mana umiai mai lei mei tua lo mo le puinga o whanua ngā lue. Mai lawa le Parlemene o lo whaatari le minista o wafu mamalai wa lele olo a foa fiti wa ai whaamtalanga o tupe mawal kampania le pifa la le Pacific Forum Line lea ua silia le se fulu tausanga le se talo le tupe. Ele oiloa po o fea o anga iai pe o na ia ta ua. Pei taina sau nole tai o le tua ngai tu le e palu pe sauli aisa i lele malie le nga o il Parlemene an nafi. O le luafe sfulima sa whaatau tu iai le pifa la ua ngau. Ai tal tonu sa sui pale mi ai la wofo. Mai malama le sunga la wofo le mta upulen au mai ile kapeneta po le ase finanga lo le malo o whaatau tu ile pifa la ma wofo mai le company va a mai siamani. Sau noatu ila e po le fautuanga la wofo na au mai kapeneta e ta watele. Ma sa pe nao na whaawa wai ta manga o le nama ta upu. Pe ta ina tuli loa e olo te wha malama la manga. I le mea wo iai ia account po wha maunga tupe maua company. Sa la tala noa makoki ele i maua lava se tupe maua e au mai ona wha apea e ave i le su e tusi ona au mai ai lea o le 5 miliona tala. Ai o tala na o le nei tu la mai lo. Samoa Entertainment TV mai pia mana tumual nei ko ia sa sta po ngā tai au.